Ngisacela ukuthatha leli thuba ngibingelele nina nonke abalandeli bamangothobane. Into engiyifisayo ukuthi sikhulume ngayo namhlanje ngifisa ukuthi asike sikhulume ngogobela namathwasa bakwethu. Ukuthi umsebenzi kaGobela yini, umsebenzi weThwasa yini. UGobela akanalo ilungelo lokuthi etshele umuntu ukuthi akathwase. UGobela akanalo ilungelo lokuthi etshele ithwasa ngedlozi lalo elingene lona. UGobela ukuthi yena alalela ithwasa uthi lithini. Phela kuthiwa Gobela ngoba wena ugobela. Yabo. Hayi ukuthi uthwasa evuka akutshela into wena umtshelo kwakho. Uthi thina kuleziko, iziko lani le? Iziko lani? Yabo, sengisho ukuthi ithwasa liyalalelwa kakhulu. Ithwasa lifike liphupha ishoba, liphupha amabhayi. Uthi wena lithenga ishoba mase lithenga amabhayi, lize ezolokhu lidinda la kwakho. Yabo. Umuntu osebone ishoba, lo muntu ufanele ukuthi ephume, ehambise inkomo yedlozi, ehlabele idlozi inkomo yakwazi ukuthola ishoba. Yabo. Sengisho ukuthi labo Gobela laba mbumbulu laba bahlukumeza izingane. Yabo. Umuntu ejabulela ukuthi kuthiwa unamathwasa amaningi. Ebenza into engacacanga, yabo. Sengisho ukuthi lento ibhlungu ngoba kudlalwa ngengane zabanye abantu, zabanye abazali beze bekhipha imali bezikhiphela izinto ezingekho. Yabo, nawe ethwasa wrong mawukuthi ungene nje ekuthwaseni ngoba utshelwe yilo muntu othengene. Awukazi ube nalo iphupho